kako da na najbrži način rešite problem sa kockanjem. Znači tako što ćete da se prepustite znanju, a nećete da pružate otpor. Jer vi ste konstantno u otporu. Znate, imate otpor da kažete istinu roditeljima, imate otpor da kažete istinu partnerima, imate otpor da priznate sebi istinu, imate otpor da priznate dugovanja, imate otpor da kažete da kockate i da vam to urušava život, imate otpor prema autoritetima, imate otpor prema situaciji globalnoj, imate otpor prema svemu. Znači, kada budete to otpustili i kada budete bili spremni, mi ćemo vam dati to znanje koje će napraviti razliku. Dakle, znanje koje pravi razliku. Ja znam da igram fudbal, znam da ne sme rukom, znam da treba da dam gol, znam da treba da driblam, da dodam, ali je to nedovoljno znanje da bi mogao da idem na evropsko prvenstvo i da igram za reprezentaciju. Znate, tako i vi imate znanje koje je nedovoljno da rešite problem sa kockanjem. Vi znate da to negde ne valja, vi znate da to negde urušava vas, vi znate da negde, ali ostajete na polju kockanja i onda govorite sebi, da, ali kada budem dobio prestiću, kada budem, nemojte da uslovljavate sebe nekim stvarima, nego idite po znanje, ponavljam, koje će napraviti razliku i na taj način ćete najjednostavnije, najbrže i najlakše rešiti zauvek problem sa kockanjem. Vidimo se.